Hai, rai lang bagi hai melajar kelum dah. Naikum, tingkum cang naja, kai je kecum hangga rai lang dah tok sote je namai, anu go sarja, question ramen de wangu dele. Sitaga hai bana pipi bang na suja kulai ber pitit kai je na hangga, pigi pelap, maki je ngau gule sida je, hello roja, tuna gana suja video, pemi hung beje pitit karan ini hai melajar kiamai dele, pite inti ta je tuna direct anui question ge anu go sarja, anu go soga te wangu dele. Okay sir. Misida rang ya ibije kana namai nangchu interview te rang lu ja agu tok soga nangchu haibna ami gubius te ba manai alame pina welcome dele pi te inte ta ja question ge te ta lang ba ga kim na nangchu le chi le te singa nang le ja param pa ja pe kon go ja ba mji kana seilu sido hang sang mana si mak ja ba mji kana nang go introduction nang ko ta te ko me nang saura me po lam ja zain ga nang kadui bana rang ai ran kya mai dele aji jene Dr. Tumda ne me ijen zau na gane da I ata jene MBBS kamlu peche wangje 2001 ge kamlu peche government service ki ju join de da kanale ju government ta gi alungwang sangbaga abje gi ne resign te lu je private practice ke je te je chuna ga changba hang bam da side by side je practice te je bam gi do I chuna Zema Council gitu je pepung je ita te wangda. Okay. Sewelo misui sangda agum ko qualified ko na ani attending constituency ge pa za bam padra candidate thang kate za para pelunga sapai lu za pram pram da phung ba ngawai lu za misui dele so nang ko party ang ge candidate changja nang contester ra kani me ka sebe ani go views te za bam so ga chpo za siate ra lu nei le Itu na ne NDPP party ke member changde bam je ge ne NDPP go candidate je contest ra kaning da. Okay, by chance kana nang apo ticket za ngawlak talew zai ne do independent te rang ne do nang nong sing na sapai la me contest te go me Ticket ka ki bam ngau zu lubui ngau mak zu lubui ngau bi je na noi misui in te da ngau mak talew se jo mai ma ne independent le ju contest ra de je sapai da. Okay, mesti dah independent beja ni tu pas dah. Tapi singgulai je, hai mana save dele, kita ga mesti kesang le, agom me milung sing, namas nang long sang tebe nang sapai ni beja, nin mak lebih nom le. So next question, kau tebe ina nang namai go election ge contest running pa me kasi beja share tera, runai le. Mai acije kanun narang ke di gom je Zema Council Nagaland ge do 2018 ge na ju President Pungalo je kadang kai be gom je punghang balo ge government side India me makana je civil society organization anu yang ke chu interaction tu je ngohang be ge makai government office officers makang ju le deal te ham balo ge noida ge suna possibility ki ge kwam be pe ju opportunity hang ge ke chu convert be ngope makta noida ge si je ge ne political will bam lo je poram je possibilities ram je opportunities hange je tele pa kara be pe ja political participation makcha makada bo na te pelura ga da je ilu election contest we chele rang ge je chance ko lo je ne alung ning do pe je possibility da ki ka bam je opportunity hange convert ra je ge ne je te we le kaning da Okay, zai na nang nakado si dele kana ge kim le ja detail rang abilu ne nang data ti bering ting ge data ti ge pass ge nang political background ge ka zo bam lei ba chi de se du ko ga ka zo me dai gom ta te ja nang ka zo me se be share te ru ne le 2014 bekom ne ido ago practice te bam private practice te bam talus to ido political participation ai je ido te wera dele je mizet me do noi ko anoi area makang do pi ge leader pongja ma te wera ba ko do ga a che je ge ne ngo je lead te je te le wera je ge ne je wang ja noi do political party ge do party member je first time the party member changeda BJP ge district convener parent district Mahasampark kachebi ge chuk district convener anga kayada pochai ge chuje congress ke du gulu je pradesh congress committee member from 6 standing AC adu I pongja te wangda ochang de ge maima go election so ge NDPP go state go secretary je ato appointed be je chuje pongwang dale haibna chi da sevda pogo experience na plan na lale be chidle political background pam ti ba pogo pass
hai na nang nui kingai de ge chi de si daga pa chu je pe chu je te chu mak ja do lak bria la de pu experience bam ko na anui ram de ge guai ja na ta te ja na da gum ba ai je changes wong mai ba hai na chi de chi daga apo la mu do maning mi era ising de ka se ba alam te de don anui go bius te jam so kya ma de zaina na ka question kya te ke da te da nang chu namai go election gina elective be zaina nang chu do be zaina nang kau je dilang me te je development te wang ra kan ning lo public menen chaje jai rane bsuije chu leadership ai je pe bile je na ine tewe kne be ja long ne be ima ki ka chom rang ai le ke chene anuida ke chuna human development youth me zaina students me achuje anui ma te ne te changla ba pui pe klak sia je gi ne izun jinai na na ru na go experience chi je lung hang je gi ne klak sia lung hang je gi ne achuje ka ba makang ju kanui ju encourage te wai support te wai je pe je kanui ma te kne be je te changai lo ka che be pe je chi je i along ge aru ne personal agenda pe je kanui ju te le wai sing ai ule ka che bi ya da ge sabam ne chi je keta pa ka na be je ne chuna ge nui rural economy achuje hanam ge klung makang ram je lung je aki rangkang ta de legend to chu lung be si jun to chu ra be pe je nui da ge chuna daw lak chawang chang lak cha ka be pe ram je Nagaland ai ge du je fana ga ma kanale tu government go scheme ma kai program sam je ke chu implement ma cha ka be pe je government officer ma ju go cooperation anui te lu je pe je namma hange mai ra be te ra be achuje mpui panui hange heurali je pe wi ra be chiam mange government go scheme program sam je government officer ju ngo lu jai je ta te ra bang je ni ya long ne be ke bam ni jai pa ka chum be je ne chu na ne go society Nagaland gi te je anui go zeliam go society gi do market anui da ga long ki mak se long be long wang chang mak se long be ne go issue ra me bam ka che bi je gi ne chi po social issues ra me jo political influence ai ju te lo je te le ndio ra hang ba ma pa de daw lak je gi ne ya long ne we po social gu issues ra me le je politically je ang ke ke chu ne influence te lo je pe ne go society je malay ni gen sam de lung ra bang gi te ne be bam ne okay mi sida na ka sa wang ba ga milungwang chang sang da ke kim na ai go me candidate le sa ai go me decision zaina ai go me sap pai bu ga de te se ga pana sa ba je anui zadna specially anui go area ga lungza ba ma anui go ka training constituency ga lungza ba ma je pala ga ne ga anui kan phin bengo pa de le zaina klak sia ba je ga na ma talent te wang tala ba su do panang ka sa pai ba ja ina luai ga dilang ba te sa pai ba ja na pa je chau go me chang lag ja indirect na damai de ke pana din tare ina rangara da le si ka te nei ko chau go me nang ni coaching te nei ko me competitive exam ka nei ko me do pa ja nga rangare di dal ai go me se lo me sui sang nei ka kim na ai go me candidate je ban chu ai go ma sap kai makle sida nga mi sui sang nai go me nang tai ga nai go sam se lo ja pe ja rang ga sing le be no mai le so next ke ta wang da question din na tining constituency ga I tarwa ba me ga tining constituency lunga tarwa bi ga ai le ja ta ti beting ko modo apo tining constituency loi tarwa to sakai dele ti tarwa bi lo ga phui kilam ja sia sang ma ngo pele gari do te do la bu chui ne ting le na ta do la punya ba me si jing na nang do se po lam go ja nang nu gen ko ning pa me pom phui nga wai lo ja nang go constituency ta wang ai lo bi ji te bang ko ning pa me ka se ja sia te lo anui tening constituency lung ki ge pui ki sia be zai neng ge ki ka ha ga be ka chebram ja noi da ge chuna lung chu ra be hai ki rang kang pe je zai te ra be ka chebu jo hong ka sang ba noi da ge bam le chi je ge ne chi pau je eule wa pui ki rang tha ka nerlik se te ra ba pe wa ne te ra ba pe je peting ju te u ki rang kang jo ke ki ge nang u ka ne le ju ka ha ge ki ra ka ra gari kan sabram le je pet ta che li la le je te je pak sabam ra zai ne an su li elu je pe je pui ki je mi mak se che je tat bam do lo ra nga te ra ba pam pui ki ga mang le so kari ne fan pe du bam kane ge chu na noi da ge poram me te wang chang ma pram je so kari fan pe bi le zu ning ka ting ye ga ji ne ma te chang ai mak cha bam be pe je so elective le di na che po wa pe je ha ta ma kang panu go ta te ai je pe je li la te je chai te je long la bang pui ki ya je I right to be
right to betul je ya go priority khalu je tewe nei bam ne okay okay misida aiza ani area ga lungzaba ma ani constitution lungga lungzaba ma za tuna re ana kalaksya sang ba madu gari na ta kan ruidam pina ta ruita ja sida ga phui ki je dilang ma da pana first priority te ja chi ja te le ba par pamui na sa ba ge de sida ga haibana pusuana rangdai bam za pusuana supporter ising de le ka se ba rangai ne de le zaina naka sa nangka gu question te wang ro ga na apo i question te ma ga nang ka wa nang opinion ma ja nang long sam sai ne ba i ne sang ma om za nang share te rang ga nang na bam zai na share te le de le to da mangwang lo za chu je interview te je wang da long ning jun nei wai này nè bây long ning này giờ sẽ chẳng ai rằng năng nè bị bám bị gì nè platform bị gì nè số đó đó anh ấy giờ bây giờ mình nói dù ngâu chẳng ai làm gì cái này mình nói dù sẽ chẳng ai làm rồi mà cái bị mình long ning dù ý hay mình nói cái ông chẳng là cả hay mình nói cái mình chẳng là cả chỉ đã giờ ai cái này giờ bây giờ ý long khan ning về ý này kan nôm bây giờ rang số rang phải cái đó chỉ đại giờ tiêu ra bây giờ ý này kan nôm bây giờ có faith cái bám bây giờ ta số tiêu về chỉ đã giờ năng nuôi can gì giờ mai mà election wang ra bây giờ hay kia răng căng từ đều này mi cái này số giờ số hiếm giờ chỉ cái nuôi lông ai lu giờ kéo cái thằng gì cái này tình cùng mình nhiều nuôi hay giờ lông ra bây giờ chỉ cái tiêu ta đi giờ hay mình nói dù mà chơi giờ mà hiếm giờ lu giờ bot cái lâu cái chữ gì kia này đấy ok suy sang đó nang na pi bây giờ i question ne blai na ka kham ka business suy dele daga ka ani go sar na pa kaning ba pelung sam share te ni se blog nang ni do bot kai mak nang ni do nang ni lung nei dele ve do ngo pa dele i asam pe changja pam ne si do that was a bam ga pa za qualify tele ba na chile se lu si do mani ne ga harana ma ka na ma da te di ba ga dele si je na Assam ke bam do Manipur ke bam do Nagaland bam do nang ni ki nang ni kulum ko na makai na ma te do te lui bui bang gale sida ja bibam bam sam ja bam ni sido nang ni ra toy gana ani go sar ja pe ja success to sing ra pe ja dui pe sang sing ra nga hai bna ja ke ki te bam rang nang ni kulum do nang baji na kulum toy lo se ben ni hem da ja po bi na kya mai dele na lang ba te ja pi pe bi na mi sui dele pe ja nang do nang po ro ga pe sang ja nang kaning ba te phui le pe sang ja bam rang pe haran ning na ma sing ra dele so agu bisle jabam le nza haim na jam suida nang ni na pibang na chuda roi ra petut kai be bizi gana apo video pm le na pe re ga nang ni do ko email chawang pe ra rai lame se web chi lo je nang ni na ning chi lo ja apo ko ming ye lung ra changes po ne pang pe sing ga ra ja nang ni do nang ni long sing na pa question te pa ta answer e question te ga answer pe ta pe ja ni do si dire si da ja haim na le ro ja pang ga bot pe lo lastly apo channel so go na subscribe te mo subscribe te lo zaina apo video je share te wai ta na ni go je me ko ko je ba me hang share te de zaina apo de plan na pe ge plan ngo bule 100% guarantee pe je nang ni zarang ai de le so wangra video ko na iza do ke le iza bam lo